Alright, let's start. Hello. I hope this video will be alright. I hope this video itakuwa fine. Jambo tena bandugu yangu, jambo tena, niko kupaki na relax. Hey guys, be nice there. Be nice guys. Yes. Hey Baraka, why did you do that? No, you don't need to do that, Baraka. So no, be nice. Niko mpaki na relax na maproduce yangu. Hii hapa ndio tunaita premium pack. Maana hii inakava vitu mingi. Inakava vitu mingi. Na include maana hii kwanza unaipata hii ni kuanzia head to toes. Kuanzia kukichwa mpaka kumigulu. So inakava vitu mingi. Kama unapata kwanza tai inakusaidia ni fruit, veggies, maana malegime na mafrui. Juu ya nini legime na fruit? Kwa kutusaidia sante. Maisha yetu, mwili yetu inahitaji tuko na kulaka legime na mafrui muda yote. Sasa hii ni njia rahisi. Hii hapa ni mabe. Humu mko mabe yote unajuaka, mabe mingi. Humu mko 11B. Mko mabe, berries 11. Berry iko na kazi mingi, iko na antioxidant ya mingi, antioxidant ya mingi, mabe. Iko na vitamin C ya mingi. Yes, so Daniel, be careful baba. Daniel, be careful please. Tuko kupaki na batoto, so na mimi nakuya nifanye quick video. Vitamin C, minerals, nani biote binayal, ma fiber inayal. Ima produit inasaidia nini? Inasaidia vitu mingi mwili. Mtu anaweza kuzana juu mingi tunajua kama dawa tu ya mganga ndio inaponeshaka. Hapana, chakula nako inaponeshaka. Chakula nako inaponeshaka. Chakula ni dawa sana. Kama kuko dawa, ukangalia ile madawa ya mganga mingi bana itoshaka ya mingi kupitia chakula. Sasa yabo banakuwa na mixi na vingine byabo. Bana mix me dawa mingi banatengenezaka partir ya chakula. So na njoo maana hii compagnie ilijije bon kukuwa natengeneza mabio produit yenye ko bio, iko organique juu ya kutusaidia mwili. So unatumia hii, magonjwa inakimbia mwili, inainua nguvu ya mwili, ile nini ya kutuproteger, ya kutuprotect, ile nini yana proteger ka mwili, immune system. Inainua immune system yako, immune system inainua immune system, so ikusaidie. Immune system ni ile makinga za mwili yetu yenye naleta mwili yetu iko na nguvu juu ya kupata afya njema. Njoo maana ya hii. Batu mingi abaelewe, najua kweli ni kweli hamtaelewa haraka, lakini kukuwa na kuweka na hii vitu nako munyumba ni mzuri sana. Iko ma produit naturel. Ni mafruit na legime. Chakula njoo dawa ya mwili ya mwanadamu. Hata ukisoma mu Biblia utakuta ku Genese. Soma Genese 1 au 2, surtout 2, utakuta pale Mungu anamwambia Adamu asini na kupatia mafruit, malegime na magrain ukule. Juu Mungu alijua kama mwili yetu bisa litengeneza njoo bio inahitaji. So oda yako ikusaidie kupona naturellement. Inasaidia kukuponesha naturellement, munjia ya naturel, bila kuongeza mabitu ya madawa yengine ya mingi mwili. Hii inakusaidia kuproteger na magonjwa mbalimbali. Inapatia mwili yako nguvu, isikuwe faible kwa magonjwa. Inakusaidia uwe na sante ya bien. Inakuletea nguvu, energy, inakuongezea energy. Inakupatia nguvu, inakupatia vitu vya mingi, kulala mzuri, inasaidia kichwa kufonctionner munani ya mzuri. Niko kupaki na batoto ndio niko nafaa fujo. Inakusaidia.
muko minere, muko vitamine, muko fiber, muko kila kitu kyote kile, kama vile unakula chakula vile unapataka. Unaona, hii inasaidia kuleta hormone yako ya mwili itumike mzuri. Inasaidia vile vile kuleta ma cells, selile zako za mwili na ma nerve system yako itumike mzuri. Bandugu, mimi najua bandugu yangu Baswahili hatuyajua vya mingi, so ndio maana mimi nilijiunga muhii kwa gisi nisaidie batu beko na maprobleme. Batu beko na maprobleme ya mwili sana. Avant uenda kwa doktere, tumia kitu yenye na tireli kusaidia. Hii ni omega. Omega hii kuna mabitu mingi ndani. Omega inasaidia sana mwili. Wende kwa daktari wako muulize kazi ya omega. Atakwambia omega. Tena ya juice plus kwamo omega yote 5 inafatana. Tunakuwa tuna omega yenyeko omega 3. Depuis tuna existe inakuwa ni omega 3. Mais juice plus inakuwa na omega 3, 5, 6, 7, 9. Na kile omega iko na kazi yake mwili. Na 3 iko inatoka straight kwa ile yenye banaendaka yenye fish na kulaka mumai. So ibi hapa bandugu tukue na jizoea. Hapana tu kukuraka mabugali ndio ni mzuri, lakini ile masukari kwa mwili nayo inasumbua mwili. Hii inasaidia mtu mwenyewe kuna magonjwa ya sukari. Sitaisema mu lugha mu Anglia au mu Francais, naisema mkiswahili sukari. Kama unasufrira na sukari mu mwili, ibi binapunguza sukari. Njoo hiyo mimi nilipenda nijue ni business, nijue nisaidie family, nisaidie majamaa. Hii inapunguza maumivu ya tumbo, mifupa kuluma. Wewe muona lumioka mifupa. Tension. Hii hapa banduku. Chakula njoo dawa. Tena sirtui masiku tuko naishi, tukwe nauza bitu ya naturel. Hii amuna couleur, amuna nini bitu ile ya kuongeza. Bali tosha tu kwa mashamba. Banasukula, banapitisha kwa mashini, banakamula mai na sukari banatosha, banaacha jus concentré, kisha banapitisha kwa temperature ya mzuri, jue kwa sa vile poudre, njoo iko humu ndani. Haiko kitu wengine, ni fruit na legume tu na magrain, mambego ya mamiti. Njoo biko humu, unaona biote bietu nakulaka. Na hii hapa inakusaidia tumbo. Kukokota mafuta ya tumbo. Hii hapa tunaita complete. Complete nayo inatoka vile kwa mabitu mbalimbali. Unaona hiyo pale unaiona mshop. Inatoka kwa mabitu mbalimbali. Complete inatoka kwa mabitu mbalimbali. Muko 17 plante humu, 17 plante iko. 17 plants iko. Inasaidia kukokota mafuta ya tumbo, mafuta. Inakimbiza fat. Ile fat iko mu blood. Hii inakimbiza. Kama uko na problema ya cholesterol, hii inasaidia hata hivi. Fate, batu mingi unasema ukulake meko munene. Fate yako iko mudamu. Na hii maproduct inaenda mudamu. Inaenda straight mudamu. You go there. Go and play. Don't come on my video. So inaenda straight mudamu. Hii product inakusaidia kuclean damu. Iko bioavailability. Maana yake inaenda mudamu. Inaenda kuclean damu yako. Njoo mbona naona pimple inatoka. Ngozi wewe unasufrira na ngozi yako inakuwa kama mubaya. Hii product itakusaidia. Mimi sipakalake tena mafuta. Ile mafuta ya hydroquinone no. Sipakalake ile tena. Nakuwa napakala tu mafuta ya mshop normal tunausaka ya bazungu. Tena ya bei chini. Napakala mafuta bei chini sana. Lakini niko na skin ya mzuri. Skin tone yangu iko bien kwa sababu hii product iko inanisafisha inside. Inanisukula ndani na nje inaonekana bien. So, jikaze dada, pana kukimbia bei. Wewe mwenyewe uko na problema ya maumivu ya regle na kulumaka sana. Tumia fruits and vegetables. Unaweza sema mbona mimi nakulaka veggie na fruit uikulake ya mzuri? Mapishi tunapigaka inaharibishaka chakula. Mapishi yetu inaharibishaka chakula sana. Unatia mafuta mingi na unapiga ku 100% degré ya moto. Bile viungo na yazaka mu legume inauwaka deja ile nguvu ya legume. So njoo ile mimi nilipenda leo nikwambie kuya uza hii ikusaidie wewe mwenyewe na maprobleme. Hata kama una problem kugarder sante yako mama, kuna kitu kuproteger. Hii hapa omega na saidia menopause. Inakimbiza symptome ya menopause sana hii. Inaikimbiza. Mimi nilijiunga na hii juu nilipenda bandu wangu na Baswahili bakuwa najua bitu ya kizungu wenyewe nasaidia mwili naturellement. Mbele kwanza uyalazwa, hauyaenda hospitali. Unakula kwanza bitu ya kukuproteger.
Tukuwa najua kujiproteje kwa hii masiku ya mwisho ya dunia tunakuwa mondani. Magonjwa yanakuwa mingi sana. Hii Juice Plus iko ya mzuri sana. Kama unakutumiaka vyengine, pima na hii utaona wewe peke difference. Niko na ushuhuda ya customer wangu mwana niambia, yeye depuis anakuwa na blood pressure ya normal. Me mwezi tu moja yeneza hata mwezi aliuza hii niko na kumikono. Njoo niko natumia. Alinipigia simu last week anasema blood pressure yake inakuwa kunomo. Alipima, njoo anakuwa na monitor yeye peke kila siku. Anajipima iko mulevo gani. So aliniuza hivi, akanipigia telefoni anasema ndugu yangu, hivi niko naenda kwa daktari Mahdi tampelekea kabione bia niko natumia. Na balikuwa wameshamuongezea dose. Alikuwa na ile high blood pressure, ma hypertension. Njoo alikuwa nayo. So akauza hivi na nabitumia. Napenda sana kazi juu najikuta niko nasaidia jamaa. Na wewe usidute. Kichwa kuluma, haulalake, stress inapita mkichwa, depression iko mkichwa, hii inakusaidia kutuliza kichwa. Hapana kunywa drug. Kunywa hii. Come here all the years to help your body, to support you, to be healthy. Njoo maana ya mimi kujiunga na hii nisaidie jamaa, familia tukue na ishi maisha ya afya iko naturel. Kama unasikia kuna kwa naturel, hii njoo hayo hii. So karibu sana Wodei. Ukioda hii niko nakuonesha unapata ya batoto. Maana tunasupporter familia yote, kampani yetu inasupporter familia yote mzima. Baba, mama, batoto. Yes. Mwe bote ya batoto wangu banakulaka hii. Hii iko chuo bweko sa vile mabombo tu. Mtoto wako mwakulake legime, umuzie hii, mwakulake mafrui. Na hatuna mapesa kuzaka frui kila siku. Njia nyingine ya fasili ya kukulaka frui na legime enjoy. Hii njo legime hii. Inafanana balitengeneza njia ya mabombo juu ya batoto. Na wewe mkubwa mwao utaweza kumeza makapsili. Unaweza pata njia ya bakubwa lakini adult. So njoo ile nilipenda kuonesha, na hii inakokota mafuta yenyeko mudamu. Fati yako haiko huku nje, iko mudamu. Misikulake juu ya nini niko nakuwa munene, fati yako iko mudamu. Hii inaenda iko bioavailability. Inaenda mudamu, inaenda kutosha ile mafati, inakupatia sante ya mzuri. So karibu sana unijoin. Ukuye uuze yako. Utakuwa nalipa kidogo kidogo kumwenzi. Yote kitu iko organic, bio, haikwake bei chini. Kama unajipenda sante yako, oda hii ikusaidie, kupatie mwili yako isikwe na recevoir magonjwa yote. Saa yote unaenda pana. Ujiproteje na Mungu atuproteje. Merci sana.